inhlokomo, ingcebo, lubabalo, kungekwakho forever and ever. Amen. Genesis 39. Genesis 39 bazalwane. Hliteni nathele khona. Namhla uyathi namhla sibona labafana sebabuyele emva ekhaya. Ngichathanisa lesifundo umfundisi salamuhla nalesayitolo lesisifundzile kusena nasantsambama lesisifundzile. Manje sengishilo lectionary yami. Uyathi uNkulunkulu ukhuluma ngeprofethi Jeremiah, ukhuluma ngebantwana baka-Israyeli. Ngiyasibuka lesifundo ngisichazanisa nalabana kaBoJosefa. Kuthi bona basivuma sono sabo. Kepha ngale Jeremiah uyakhala uNkulunkulu usizi kakhulu. Uthi lesive kwala noma sengisithethelele ebwadleni baso. Siqhubeke ngemandla bengethembile ethi Juda utawusala angetasingenelela. Kepha lokhu buhlungu kimi uyasinge kwala noma sengibahlolisa abafuni kusemuke uyabo abatisoli. Yababuhlungu lenzaba ngisayifunza. Step uyabona sebahamba bakhuluma nje. Bazama ukukhipha ubuhlungu lobusenhlitweni ngesento lebasenda. Jesus. Kuthi samthengisa kuthi sambulala. Futhi sebasibona ngibasona ngambamba kuthi uyathi is not just selling, it was killing him. Uthi Jesu umfuna inhlitiyo. Lenjani lephenduka. Lebuhlungu angijatshiswa imihlatshelo lemini. Akajatshuliswa kuhlabela kwethu simakathe. Akajatshuliswa kuwenta ujatshulisa inhlitiyo letisola. Bathi sola labantwana bayafika nakuyisi. Uyathi manje sebafuna ukubhaba kuthi saka. Bathi nje wafa wena. Besimtshelile kuthi wafa. Uyathi Ruben desperate kuthi tshengisa thu innocent kangakanani. Yeba benginike ngifuna ukuthi prove kulo yandvuna uNkulunkulu ukuthi ngithembekile. Ngifuna kwena njani? Kuthi ngithembekile nginike lo Benjamin ngihambe naye. Uma ngaba ngibuye futhi ngiyamfuna ngiyambona lokuthi naye wethembekile. Uyathi sobonani ubona na imali, ubona na ukudla, ubona konke leli kabanike kona. Uma angingabuyi naye wento uselubulala abantu abami lababili. Ngoba nawe ufelo ngilababili ngcono nami ufelo ngilaba. He is so desperate to prove himself innocent. Nayo inhlitiyo efuna uNkulunkulu inhlitiyo lenjalo ekhathatekile ngekuthi ngente lokubi. Uthi Paula ngale nani njalo. Koja senenta njani senaphenduka. Ayanda ngesono simtiba. Kuthi noma tingaba khona tonke tono kunesono lesiyinkinga mfundisi. Kubeke ngabe thina sonke abantu emhlabeni lesono sekulala ngabe siyasibalekela. Ngoba sisono gigiletana. Uma undlubule lapho. Uma undlubule esonweni sekulala infidelity. Kulala ngaphandle kwemshado. Noma uthi ushadile kuye solusa lengaphandle usacobhoda lengaphandle. Uthi sisono lesi involve imiphefumulo.
ngoba kuba nema-exchange of ama-fluids, and that is blood. Kubeke ngami ngabe asisonzelene kusonzela kulesimo leso. Ngakho Paul athatha isikhathi sakhe sonke, uYesu uyaphinzetelela, uyaqhizelela ngenzaba yanazo. NaNkulunkulu bekakhala ngaso last night ngale Jeremiah. Uthathe inhlitiyo uyinikela abanye bonke, uthathe inhlitiyo yakho uyinikela amanye amathemba. Phela lokho kwadla kusho lokho. Kuthi ukhonda bonkulunkulu lababili, uyangikhonda ngalapho uphindze futhi ukhonda labanye. Ikudafuna sithandaze mfundisi. Uthi uNkulunkulu phela wena ubanza ushisi. Ninda kukhafula. Jesus. Uyabona iBhayibheli libhaleka banti uNkulunkulu ukhulume kaningi ngenzaba yokuba nabo uNkulunkulu lababili noma nalomunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Uma ufunda le ncwadi yaDuteronomy uyayiva lenzaba. Usiwonishe strongly ngekumbhica. Ngani na? And lento ibuhlungu mfundisi ngoba thina emapholo anamuhla siyambhica. We may not say so ngemilomo lethu, but itendo. Tendo. Siyambhica. Angisengiphume lapho ngoba kutafuna sengike ngihlale lapho nje. Sengike ngihlale le subject yokubhica. Yabona yokukhonda labalele. Sengifundzele iBhayibheli. Sengike ngifundzele lamavesi la iBhayibheli. Kuthi inemithelela mibi. Kuthi inemithelela mibi. Angibuyeli la kule nkulumo yakho. Tafuna siyene mfundisi ngoba yabona sibona timanga la emakhaya. Njalo ngiyakholwa ukubhala ukuseyini. Sakuthana kwenye ikhaya siyawukhipha amakhoda ayogeza ayokwenza. Sangena sathandaza elontweni. Sathandaza sahlephulelana emafu siyaya lo makhodi. Koja laphela abafundisi kumele akusakho sonyamalele lo nina walombala. Kwabonakala ukuthi uyotamatisa timvo takhe. Sayikhethe emoyeni. Yofusolo sihamba na indlela lenze. Silungisa lenzaba. Siyathandaza. Naye ngene ekhathi uyafakaza ngoNkulunkulu into letimvo letinkulu. Siyamvumela vele ukwenta letimvo letinkulu. Ngoba lo mkhwenyane walobolo wazwagabadzela waya ngale. But come. Sikhathi lesi sithe sekumele aphuma umfana agibele lapha. Timoto setigele tema. Kwabona uyotamatisa timvo takhe. Banenhlahla bobantu abavuma ngenhliziyo imithetho nezindlela azishumayela uJesu.
Jesu. Asifunzeni bazalwane. Angithi isikhathi siyangishaya sincane. Hawu sesiphelile vele. Bathi asengithi fahla lapha kuGenesis 39 bazalwane. Ngoba kuyamangalisa. Ngikhulume ngabe indzaba yekhuthala. Lithi lelivi lesifunzile Josefa verse 4. Ngakho-ke Josefa wazuza umusa kuPhothifari, wambeka ukuthi abe yindvuna yakhe yengamele ikhaya lakhe nayo yonke impahla yakhe. Verse 5. Kusukela ngalelo langa kwengamela likhaya lakhe labekwa ngalo Josefa kwengamela simakazi walibusisa. Mani phela bomnika ichance wendaba. Funza verse 5. Simakazi walibusisa leli Verse 5. Verse 5. Kusukela ngalelo langa labekwa ngalo kwengamela likhaya laPhothifari netimpahla takhe. Simakazi walibusisa leli khaya laloGibhithe ngenxa yaJosefa. Sibusiso sasimakazi sasiseti kwabo bonke Phothifari labenalo ikhaya nasemasimini. Kusukela ngalelo langa labekwa ngalo Josefa ukuthi angamele leli khaya laPhothifari, kuthiwa kwengcebo yanza ekhaya lapho yini yeJosefa ngiyasebenza. Uyabona mzalwane, uyabona usebenza mzalwane, you are not being abused. Ngikhulume yami indzaba ukuthi sakhula sasisebenza njani. Balamuhla labakhuluma ilanguage yalamuhla mfundisi bangathi lo make bekaba abuse labantwana. Abengasi-abuse. Lababuka indzaba yaJosefa bangabuka ukuthi beka-abuse waJosefa. Ngithi into bekangaholi ngisho indibilishi. Wasebenza watimisela. Itolo bekathenga lihlabishi Photifa afaka sandle ekhishiphini kuyawuthengwa spinach kuyawuthengwa tamatisi namhla kamuthengwa ngoba Josefa wenda ingathi imali yakhe yenda njani iyachwabalelana uyasebenza Josefa. Funza Proverbs 12 verse 24. Lomfati Proverbs. Taka. Ufunza taka. Proverbs 24. Sandla lesikhuthele emsebentini sigcina siphethe. Wasebenza Josefa. Lambuka Zulu. Lenda njani izulu? Lambuka Zulu sebenza. Angatholi ngisho napeni. Wanza umcebo waPhotifa umphathi wakhe. Boss wakhe. Waba kuhle ekhaya. Waphumelela lo munye. Ngisitevuma mzalwane bapromote labanye. Wena unenkinga ngoba ufuna ukupromote wena noma bapromote labanye uthula umlomo. Uzothatha ngisho leave. Ujube ucabanga ukuresign. Ubangalela nje inkinga. Wasebenza Josefa. Sandla lesikhuthele.
Ngicela ukubuta ukuthi Joseph akazange agcina aphethe yini. Forget about indlu yaPotifa. Akazange agcina aphethe eGibhithe. Waphatha kuphi? Embusweni waseGibhithe. Yini yeJosefa uphathe embusweni weGibhithe ngoba ngasebenza? Ingoba ngenda njani? Ngasebenza. Sanhlale sikhuthele sigcina sende njani? Siphethe. Kodwa livila ligcina linjani? Lisigcina. Awasebenza Noah. Wasebenza uNoah. Unumkhumbi wakhula kakhulu. Sanhlale sikhuthele. Sependa ube faithful khona noma usekhaya wenzile walime namasimu wahlakule lamasimu. Ungabuki bantu ababo-andi ukuthi bahleli embi kwema-screens. Sebenza. Sebenza. Besibutana. Sithi leli khaya kwendeka. Kwaphuma labafati labadzala kwasala lo mncane la ekhaya. Ekhaba lo babe bekathethe sitheni. Yafika imphendvulo ukuthi laba bathi asiphuma usala yena abona labantu babo-andi abona nalabatali balona thina sibekhakhela imithi yethu ijikile nje indvodza abakhela tithabatha. Come back pay time. Seyihambile indvodza. Indvodza takwendekela kuphi? Takwendeka lekhaya lelikhulu. Lelikhulu ngalabatali. Nala kuhlala khona letinsanzana. Baphuma laba bathi asale akasale natinsanzana. Bathi sebenda lona tinsanzana. Abasebenda lona abatali balendvodza. Baphumile bona batakhela imithi yabo yakani ukusho kuphi. Ibona lenzaba. Sandlale sikhuthele sigcina sithi unganaki usuthi awuphatha uyati Joseph abeka ngaqabanga ukuthi angaphatha iGibhithe. Noma tifo emehlweni nakho tibonakala tiyangikwanza ngebuhlungu empilweni yakho wena ungakuyekeli usebenza. Ungakwenda njani? Ungakuyekeli usebenza. Proverbs 10 verse 4. Ungakuyekeli usebenza. Uvila kwenda umuntu abe lubuya. Kodwa ukukhuthala kwenda umuntu abe injini. Kodwa ukukhuthala kwenda umuntu abe njani? Ungakuyekeli noma ngabe ngaleso lokusebenza kwakho inzuzo yakhona uyibona. Ngithi manje wasebenza ngatholi ngisho 1 rand. Ngisho cent. Beka kodwa akazange wenda lobulima bekuthi akakhuthale. La emakhaya mfundisi bekungafanele ukuthi ngabe lethisi seyithe. In fact nje nalabahlala edrobheni bengafanele ukuthi ngabe bakhipha imali ekhikhini bayothenga lethisi. Ngiyabe uyathela ikhuluma lenzalo. Ngisho lokho amakhathoni kwelibisi lokuthenga kungawufaka umhlaba ikhuli lethisi lapho. Ubeke la emafastelweni. Lilanga liyafika uma uhlala eflatini. Kunetinto bekungafanele ukuthi ngabe sedithe. Kodwa
Lihlazo. Lihlazo mfundisi. Uyacela abalimako baze basifundisa bathi wena lamande kwasha la mbanti lawa lo lebhudo lothambise ngalo faka lapha engathi. Kuba ngmanyolo. Awuphinde ufunze le verse 4 taka 10. Buvila benda umuntu abe nophula. Kodwa ukukhuthala kwenda umuntu abe injinga. Kodwa ukukhuthala kwenda umuntu abe nje. Ukukhuthala kwenda njani? 13 ke. Silobhala bathi. Umuntu 13:4. Yes. umuntu lo nengqondo ukhuluma Mani mfundisi. Chapter 13 wataka verse 4. Umuntu ololuvila ufisa lokunyenti agcine angakatholi lutho. Kodwa lokhuthele unikwa lokunyenti. Kodwa lokhuthele unikwa lokunjani? Unikwa lizulu. uNkulunkulu akawahle mandle muntu. Josepha wasebenza waba houseboy. Waba house boy. lizulu lamnika ini lokunyenti. Simbona solapha esicongweni sembuso walelive lekathunjelwe kulo. Bakubeke eqeleni kwekuthi unengadi yebuHebheru. Sebambona ungumGibhitha. Bambona uyini? Hey, angilethe bufakazi ba. Kunesihloko sami. Kunesihloko sami. Safunza lesihloko sami. Satimisela lesihloko sami. Saze saqualify saholda iPhD. Sekuthiwa ngudokotela Dr. Sorenso. Saba semaveni kuleli vele sithi umsebenzi siwuthola uyabo. Basuka lapho sebayasicasha. Uma basicashile sonke so excited. December nje celebrate January celebrate. Bamcashile ba. Kulela live. Uthi nje sekusele 2 weeks ukuthi ahole. Bayambita. Bathi sacasha ngemistake besingaboni thina ukuthi awusilo waleli veleli. Uyiforeigner. Yebo. Asha. Sekunjena la. Hawu, i-celebration yethu seyicut short. Don't worry, Mr. Uthandaza. Sasesibita lo nkulunkulu kaJoseph. Amen. Inkinga awuqasheki wena awusiso wesive sakithi. Ngani Joseph owaqasheka? Sasesibita lo nkulunkulu ondandisa insimbi. Ayiflothise iflothi ndande. Amen. Wakwayibona insimbi ndandawo. Mavula valiwe. Jesus. Mavula kuvaliwe. Ahambe mana laphela livule icala lesibili. Mile lamthandazweni lekuseni la. Sifika lokho ngelivivi. Sesemnyama silingisa Jesu. Kuthi uma kumnyama. Sekutabusa beka kupheleni sabe nemncini. Ayothandaza khona.
sathi uNkulunkulu. Lo mfana umqualified, PhD holder. Chemical engineering. It's not a joke. Don't worry. Bengisha almost every 2 days. Mfana wami, don't worry. Mfana wami, don't worry. Mfana wami, uNkulunkulu. Uthi-ke isystem yaleli vethi lamole angisifaka la system ba capture la system. Isystem bathi iyangireject. Abakhona uncapture. Yabona mfundisi wami ngiyathandaza ngathi inkosi lamhlabeni kunebantu lekuthiwa bofacada. Bayakhona bona ngena baqhekeze. Ngathi wena uNkulunkulu akudinga ukuthi ucikeze njengalabo balamhlabeni babofacada. Neke wena wengcike ngifacada. Babe leya system leya disekelo temhlaba emhlabeni tingabekwa wona wadi ukuthi kulela live kutaba nesystem futhi wadi ukuthi lo mfana lo nto awugcinela lapha kuleli vele la wadi futhi ukuthi utawuqualifya kanjena bamthethe bamnikile you are hereby we hereby offer and naye what I hereby accept your offer of employment. Incosi ibhaliwe offer and acceptance. Sekuthiwa nyalo asikhonisa kwaba I mistake siyaxolisa. So la ngiyashaya every now and again. Don't worry, siyathandaza. Vele besithandaza. Amen. Sunday mangiphuma esontweni ngiyamshayela. Uthi wo lapha nje Nkosi ngibhala incwadi ngoba solaba bangitshele ngemlomo. Ngisasala bakubhalela phasi le bangitshele wona ngemlomo. Ngibona ukuthi ngithatha yiphi action. Ngithi good. Uthi wanela nje kuyisenda le email. Uthi wo ngiyisendela athi Monday babathi bayafika nje ofisini babe bahlangana la mabavule manakho njalo akubatshela. Uthi ngathi nje mangithi chafa ngisende. Yabuya immediately impendulo from the head ngoba wabhalela lamahuwa wakhopishela onke lama heads alama various departments executive committee yonke wathi lona wathi ngiyaqolisa indzaba yakho first thing tomorrow morning angithi ngiSunday ngabe ngiyisebenza nami mbani usibefika ngalo Monday bawubamba umhlangano yakhuluma indzaba yawo uthi ngatfola ema-emails ngiloyo isuka kulona siyaxolisa uthi hey lo mkhuluma mina ngusystem. Amen. Hlulwa Jesu. Uyabona lo locala umsebenzi empilweni yakho wethembekile kufesa. Lithi le live he who has begun a good work in you is faithful to complete. Nkulunkulu akawuqala neke ijoy yethu ibe short lived ngoba ijoy yethu ikuye. Lo mfana yena bese kayikhiphile inhlito yakhe la kulena kunjani bese kafuna umsebenzi engcene. Yasiyewe isystem yadalwa uNkulunkulu wayade by this year 2020 bani kutawufika ema-systems in the world. Lapha emagama abantu adzinga capturishwa khona labasebenza khona labanjani. Anandzaba nalomthetho anandzaba next awusilo awuya not the nation uyayisi national yalelo level.
naba boJoseph, naba boEsther. Khala kaca. Khala kaca. Bakhala bacela. Usenguye lo Jehova wasendulo nanamuhla. Ku-2026 lo Jehova lo wenda kubo-Esther nabo-Josepha usenguye. Bazalwane loNkulunkulu simkhondako kufuna simphatheni sithi Nkosi lethembiso takho. Usethembisile wathi uma sicela lutho kuye udasinika lo. Yeah. Ngithatha intshumayelo imbusise. Uyabona le ntshumayelo iyawuhlala empilweni yami iminyaka neminyaka engiyamcela Nkulunkulu. Yamfundisa Ngcobo ngalesihlanu. Lapha eMakhwana wase South Africa emsebe. Wakhuluma nge-Valley of the Dry Bones. Bengingayati le history behind. Wathi wasuka emadvodza ebafatile abatana naNkulunkulu ahamba ayempini. Labafatile amadvodza makahamba kalela baguqa phasi bathandaza Nkosi siyakucela lamadvodza ethu laphumako aya empini sicela kuthi uwabise abuye emuva aphilile. Ahambe amadvodza empini afika lempini afa lamadvodza. Lamathambo lalapha ku-Dry Valley enakunjana lapha kulesigodi ngemathambo alamadvodza alabafati lebebathandaza sisicela amadvodza ethu abuye empini. Bafa yabehlulekisa ipi. Yabona bazalwane. Wafika babuya lababuyako babatshela labafati kusemadvodza enu afile. Bafati baqhubeka bathandaza. Nkosi sicela amadvodza ethu abuye empini. Hawu, yabafati aneke never give up in prayer. Yabafati amadvodza enu afile empini. Baqhubeka bafati bathandaza bangikhumbuta Monica lekaqhubeka thandaza sekwalaba bishop labakhulu bamtshela kuthi wena yekela lo muntu khohlwa ngaye. Khohlwa kuphenduka kwalomfana wakho khashana kakhulu after all futene yisa akunayisa vele bekanengikana nje. Waphuta nekuphenduka waba nenhlanhla phela. Miyekele lo yamfundo ya. Nathi sesimtamile sehlulekile. Wathi Monica mina ngiyawuthandaza umfana utawuphendula. Nalabafati laba emadvodza awe emathamba ngosamhlophe lapha kulesigodi lesa baqhubeka bathandaza bathi Nkosi sicela emadvodza ethu abuye empini. Amen. Wasuka uNkulunkulu welizulu lengisithi extraordinary strategist wakhuluma nemprofeti Hezekiah wamthatha uthi womoya wangithatha wangibeka ekuphi esigodini ngifike ngema ngakhanze amathambo anjani yini imfihlo behind kunemthandazo. Amen. Abakayekeli kuthandaza labafati. Ngithi qhubeka uthandaze uNkulunkulu wethu uthi tengethembekile tethembisweni uthi teqelana indawo phi. Yes. Wathi uNkulunkulu kuHezekiah lamathambo yeHezekiah ngasavuka yini. Wathi Hezekiah mina Nkosi angathi nguwe lo wathi. Wasesothi uNkulunkulu profeta kulamathambo waprofeta wabonakala bathi inhloko lenye lena wabonakala imvo setibuyenza.
Waphindze wathi uNkulunkulu kwenda nje wathi waprofeta wabonakala inyama ubuyinga imitsipha ubuya ini avuke emathambo umphefumulo wangena ahambe emadvodza bafatile bebathandaza base basolo bayathandaza babona emadvodza waqhamuka. Hallelujah, the power of prayer. God umthandazo akawuyekeli akawuzaceki phasi umthandazo wende umthandazo ungasuke emthandazweni hlala emthandazweni belesele emthandazweni uNkulunkulu ukhona wathi umfundisi wamdludlu umthandazo uyankonkotha uthi uyawuza umnyango uvuleke so lo mthandazo wenda njani kwakungenxa bafati bebathandaza umthandazo munye sicela emadodza ethu abuye empini. Oh hallelujah. Uyingcwele ngempela uNkulunkulu uphakeme. Uyamangalisa uNkulunkulu ngoba usondla ngelivi lakho leliphilile. Livi lakho lemandla, livi lakho lemfihlakalo.